Vendedor Siranebe halau negócio e mercado taibesi triste tamba mais que tamo na baloron bot, mas be comprador sira menos no ne halau sira nia negócio la folin. Preocupação ne hatohu si vendedor taibesi Domingos da Cruz Baestel e mercado taibesi Quintane. Nia dehan nudar vendedor Manu Timor ho ayam buras rendimento ne benye hetang hetinan hirakliuba dia kliu tinang ne. Kalau sesampane ya si 2018 ditekon. 2019 mainnya kebesaran. Aras kecenderung kalau tambah seremai sesama sudah paham aras ke bola itu aja main 2020 kan tamu tapi dia emergency Ni afirma atlutan ihatinan rihun rua nulu tambah implementa estado emergensia sasan barak la foling. No ihatinan rihun rua san lure sing walu bakotuk tama balorong bot hanisang ne lorong ida sira bele hetang osang $200 ida resip. Dominga Suarez, Natalia Lopez, STL News.